Ambiria nkiathisha kwa mutegere Wero TV mubango ya nkombo cia mithega yura yukwiyira ntuku ciothe cia Jumapili kwambia thaa 12:30 na ya withire intiera kinyengo chwana na ataalamu begi utumiri bwanda wa Chiambogita kenda baketha beturuta na manto ya mataleo konia ndawa Chiambogita na tukerwa retu ina mtaalamu wa utumiri bwanda wa Chiambogita. Karibu sana bwana Dennis. Asante sana Winnie. Ikethia mumiro. Mkethia mero bombe na nyara bangi bomba kwithwa betu dikaira from different parts on Wero TV ni station hii nene sana. Na editora kwa Dennis Kidinji Muthomi, ndi addiction psychologist na mental health advocate kana mtaalamu wa mantu ya konie Mbogita na mantu ya mental health kana ugima bwa akiri na inko wirwa muno na rukuja kwithwa twina mantu jaja na imbona itugiciumia sana muno Winnie kugeja kuritana nturene na ki society muntu ibathingataire muno na bakona uritani bo kubira Wero TV na kinyago Winnie and your team, congratulations on to mantu na inko wirwa na twire mumero ro tukirite na rakunthe ari ethirwe sasa ona ngangari ni kindoma kuthoma gintu. Asante. Ni ndoka riate. Unithira ni sasa muno. Ni mantu tonete jaingite sana na i concern ye kwa uni as Dennis ki especially ki mantu jatu kwalithia Chiambogita mithega na nontu tukona thigure on the country wide Kenya educate attention kumanya kiri president, deputy president, first ladies tukaja kuona different counties ituonyete antu bakigia concern muno antu bakuja kuria rais ati Mbogita ya tujukiria endo betu na antu bonde na nagatumba kuthithia kuja ijo mantu jombete kwithwa ya dingithite sana na nkaigwa na ndija discussion ye jitu time muno. Currently tuchoko wa county ni Amiro, maybe mwaka wetu akinya utumiri bwanda wa Chiambogita bukarakari atia ibo kuina makabu itankulu. Unfortunately na nyingo congratulate na kanda rwangiro ruitherwa rukirungamira mantu ya Chiambogita iturona inya recently barombere kwithirwa bakiriri some statistics chakuchi very worrying na kumagi statistics ni kuonania mantu ya Chiambogita na ria tukwariria mantu ya addiction kana substance use disorder Mbogita iji cia bangi